Kani kedai Doorstation Meghalaya bagi pedang song bahai pi baro syakatup kubur mentega janmiat syuan pai syaki kubur ki berbenya ini pecwai kimat berkongsan. Kenra ki pulit ke Shillong halor ki kam Aurea hakan dailat bat kirkut ye kat tu kat ni ki jaka syara kat rewut. Wan pendam UMLA berem US matur Mawsynram Nong Po Police Station hadian kat tu kat ni tayau kat jing petri halo ki jing ja penshit election KHASI. Kajing dawa laslam nak kebentar ke Mawsynram Sub Division ke lanang Urjan Urlong hakabaya kajing terwa ansi kren ke kenhun menteri Bat la penkut ia ke syat suk mensim lempung waking. Haringkat kajing ipu ipieng haga kolsyor tenrai ke bepen i ia kajing teli bat kajing syem benta kisamla. Mentang inya pai syiki kubor na keleng ke jelah. Ka jingkenra ka balalong haga katway terik mentau benai haga por katway shiteng minmiet hapo ka jingkemi da u additional SP traffic u lovish gak bad u SDPO ka pun ursla uba B1 swet hagi katu kat ni ki benta jong ka kendailat hajan ka yeng mania jong ka balang Presbyterian bad IGP point hadien bakila yo ka jing ujor na ki pat ba haga ni ka jingkenra lalap baki katu kat ni ki brieu ki don keti hagi kam Aurea bad pentut ya ki pat ba hagi tei ki jaka Kila don hadu kan ringut ki briu ki bala syakem bala pengat mukot dema kat kum ke kendon shispa shipo jong ke MEGHALAYA Police Act. UMLA berem US matur Mawsynram ulawan pendam melodi hakmat ki pulit kanong po hadien ba ula petri hakabaya dei ba kajing kulmar ka bala jia dangshen hagaru hills. Kani ke mukot ma ke day bat kajing kenat haswa ke election jong ke Garu Hills Autonomous District Council ke bala penkenria menta hakaba kajing tap kerteng jong u bat kajing keren bala keno ba pen khiwen ke lawanra kajing kenat na kadau kajing bom don kajing bom shongsuk lahap men pen sange no shwa ya ke election ki pulit ke liatu ba u Mawsynram ula petri bat ya menta ke dang up ya kajing pen shitom ke balong kat kum ke an hadien bulawan penden no ya ladi Ka syat suk mensim ke belatip kum ke syat haka jing suk mensim ke lakut no ne ke sngi hamadan waking hadien ke jing rakhe ke balai sngi bela pelong da ke seng KHASI kemie kinong syat senrang bat kentei ke bela pen internet da ke jain tenrai ke layat haringkat ke jing sawa jung ke seng bat ke tang muri ki senrang ke layat haki kenhun bat yada saudong ye ki kentei ki bela pen i ya ke jing syat jongki ke bapen i ya ke jing burom bat ke jing ya teli Hakani kata masa lawan sakhilang da usembut menteri dang ba ke jela uba Preston Tingsong u menteri ketnat Animal Husbandry jong ke soka jela uba Sanbor Shulai neloki wei pat ki riau rang ba bat ki pat ba nekeleng keri KHASI bat jaintia kinong penyat kila kedau ya ke jing shim benta ke ba nang roy jong ki samla hakini ki senam baladam ke ba pen i ya ke jing kular ke ba thamai man penek pensa i ke kolshor bat ke pateng berius pa jong ke than Ni pelong kini kisah lai sini kebelong kesi kisah aingu ia boleh try kembali unang bu mentau nak benda di jingkar ku kita bu bulan KHASI kerai nak ada kini kisah ia murah di kumta semua tempat penyitu itu bah kaseng kesi ketika kaseng kebelek pendek pensa ya kidustur kiri keput ketem kerwai kesiau kesat kemen padru ya keba benar hak porba kajing sensyar kita kikarli karyong kladan kajing temu ban penduk pendam no ya kajing long kendrai bakar pang kum kejai kundi kejing kumta sotanat
Panjatu ipi makali kajing syat hari kisi bamenta kajing simbenta sirhem lalong kambun larung apa na samla jengi kunjur gi berit kedhe bersendang mereka sang soto kajing syong dore jong kani kisat suk mesin jing pela ngom la ban ru ka jing pela ka kawat kadon na ka kawe ka liang tolong hawa phai seki samla ki jongi ka pateng jong ngani ki pateng ba menta bat ini ki pateng ki ban sawan kaidon ka jing kermen beli ngom kadon ki jing kermen tolong punta apon mensiwa ni don ka syat habrap ka syat kemen ni akaski bang iski ningkong ni sedon lai ski ntar kaski no zat ni de don ka sipo atau mo Kung makalong menta Teki spak mo nilai don nilai so spak. Kemudian lu mau so spak na ni don bingung sian apa jan. Kani kapan iya kajing glory jeng kisamla lot jeng kisamla red kan hei macam rang. Ban i iya lah kajong. Ban burom iya lah kajong. Kabadai kamati kabay songhok songlay kabay nilai o diang ti leng bas day ini kong di long shua ki man shua ki jong ni. MLA ke Mawsynram uba Olan Sing Sun ulapan pau ke jengkermen ke baskem basyen ke Mawsynram kan sa syak kentiu kedan syak ke civil subdivision ya ke bahkan ni ke jengdawa ke dai ke belas lembaha ulaong bagi komiti hapok ke jengelam jeng chief secretary ke layok ke jeng menjer bat ya ke rai ke bakat du kan long ha ke jengelang kan hun menteri ke jela Ubak sun ulapan pau bakane ke sinjam kan kentiu ya ke jing sensyar ke jing treikam ha ke rukom ke bebiang bat ke jing syakri ke bepaka na ke benta kinong syong shnong. Yes, this there is a special committee for the creation of the civil supervision, and this committee also headed by the chief secretary has also agreed in principle that Mawsynram is fit to be awarded a civil supervision. But since it is not only the committee at this committee to be decided, it has to go to a higher level, like the cabinet or to the chief minister. So the file is, I think, the file is still with at the secretariat, which is still pending, and we hope that the government will clear this file to grant us civil supervision. Ka MLA jong ka East Shillong ke badai ke menteri berim ke tenat ke kot ke khia ke kong amperin lingdo ke lepediang sngau bahaya ke jing sedang ban ai jing syakri ke Shillong Medical College bat hospital ne ke SMCH daga baong bakadai umau jam bakrau ya ke jela wat hapedeng ke jing penslam ban plepura ya ka kalau ong baka bakongsan kalong bakane ke jaka pulie menta kala treikam bat syakri ya ki pat ba wat haba ke sokar ke dang up ya ki nongelam ke soka pedeng na ke benta ke jing plie pat ba ya ka kala benrap ru baka SMCH ke don ya ke bo ban penkela ya ke rukom sumar ha Meghalaya bat ban penduna ya ke jing syania ki jaka sumar ki banabar. It is the very fact that we have a functional Shillong Medical College, which is far more great than any inauguration or expectation of inaugurations by the public. We cannot derail this project and just assign the lack of an official opening vis-a-vis the actual functioning of the Shillong Medical College. And we must support this project. We must ensure that the institute, the Shillong Medical College, is preparing itself for the increase of students every year. Must make sure that all the labs, the libraries, the entire requirement, the teaching hospitals, the faculty, everybody must be on the same page. You inaugurate it, you don't inaugurate it, for me personally is irrelevant. But we must have a functioning and a functional medical college. And we must ensure that we maintain the standards, the SOPs as per requirement, because the NMC has become very strict and stringent. Uway usamla badang arpulais nem kerta ula du ya kajing hadian ba uwaya ding elektrik ula hab ha kapo ba udangnya eka skuti haki benta jong ka shnong killing ka bahari boy district hinden ka step utay usamla ubana ka shnong model ulangat ha ka tay ka jingjia ha kapo nriu buje min step ha ka ba kala pelong ba un klat no
Nakaliang kinong shnong kila pentip syiki pulit bat ki bo badai khmi ya katanat boarding. Haka bahadian bala pelip no ya ke boarding lala ban sei ya ke met jong utei usamla u bala khlat no. La pelong ya ka jengtang mombati ha Manipur Bhavan ha Shillong henden ke sngi aga ba komba an ru phongot ki dekhot jong jai ban reu Manipur kilaya lumlang ban penpau ka jeng sngosi halo ka jeng du no ya ki mensim ki balui ba ban ya sno kti lang bat ki long yeng ki bala du no ya ki mensim ki bakodor hakane ka jeng lang la sakhi ya ka jeng shim benta da ka Meghalaya Manipuri Women's Association ka Meghalaya Manipuri Welfare Society bat ke Shillong Manipuri Students Union hakaba ke dekhot jongki kila pelong ki jing duai bat ai burom ya ki tai ki bala khlat no nakalian ki nong shim benta kila kerpat ban penkut no ya ka jing le markenti bat kila kentu ban wanra apat ka jing shongsup shongsa shngan ka bane da ka ba penkesan ya ka jing teli ka jing sngoret bat ka jing long kentang jong ka jing em jong ki brio Nginya pai shi kubor na katan chatai lamingi. Kibriu ki bomla ban itu dor command kila siap eka yeng jong ki kpa temen jong uparesh barwa u he shipai jong ka kenhuan bala sha khang persha jong ka Alpha Independent hatin Sukya District jong ka Assam hinden kamiet kabala wanra eka jing shongs ir hakatai kathan Agatay ka jingja shim ladon kanu ka jingja basngosi. Kani ka day ka jingja ka balay ka bakum kani hakaba ka longyeng ka suba bakala bandon shalandat ki batong pisa banle yakum kini ki kam thombor. Halo kani ka jingja lapentip sya ki pulit. U menturang ba ka Manipur u yomnam kemchan hene ka sngi ulale julep iki kampen bahai ka kat lingsun ha ber Tikendrajit International Airport da ka ba bishar ya ka jing ya chaprang jong ka terminal ka bathamai ula ka dau ya ka jing pen baha ki ba kongsan ki ban pensuk ya ki nong let nongwan hendai ula pen pawi katu kat ne ki jing e ha ka jing trei da ka ba batha ya ki he officer ban kampen kloy ya ki Utai umin turang ba ula bisha banyak ru ya ki jaka trekam jong ke air cargo terminal daga bapen scam biang ya ke jing kular jong ke sorkar ban shna ya ki jing tei ki babiang bat ke jing trekam ke bapaka jong ke kat lingsun. Mentanginya pai shiki kubor na keleng kari. Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi ulaong baka nari Shakti jong kari India kalapoi syaki kedan ki bathamai lengba ka jing trei shitom ba ka jing kut jingmut daga ba kentu ya ka jing persang lang banang pen kop bor syu e ki kentai aba kren ha ka jing lang jong ka nari Shakti ulaong baka yeng doba parliament kalapen kre bantau ya ka khana da ka barai ka ba kongsan baha ka bala IT syaka jing pen kop bor ki kentai lengba ka nari Shakti Vandhan Adhinayam Menteri Rang Bakdu ula banjur ba ka jing shimbenta kambun jong ki kentai ka ban penklanya ka senchar patba daga ba penpau ya ki jing no senyang jong ki naduk ki jing le lait lut haduk ki kam nongelam bamenta नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है साथियों आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए
योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। Kari hi barok kawai kalakan mau burom miki lanot ke belasyak siat yap ha Jalian Walabak. Hakaba kispangut la syak penyap apa ko hukum jong u regional daya haka senam kat kendai spak kat kendai. Kani ka jingja basngosi kala kalalong ka jing ai mensiem haka jing yakhi lat luot jong kari India. Nakaliang ke Presiden kari ke Draupadi Murmu kumju umintirang ba'du kari Narendra Modi Menteri Kampok Yeng Kesoka Pedeng Amit Shah bad Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh kila le burom daga bakken mau ya ka jing slur ba ka jing len ladia jong ki brio kitei ki nong elam kila ong ba ka tei ka jing ja kala pen khi e ka men cm 8 ri jong ki brio bat kadang yai beteng ban pen slur ki pateng ban penne ya ka jing light luot ka hok bat ka burom. Ya ka jingle niam bakhat du ya ka nong ruai bapau ka ri ka Asha Bhosle la pelong ha Shivaji Park ha Mumbai hine ka sngi kene ka nong ruai ka la khla no hinen ka sngi ha garta ka ba khandai pu arsnam hadien ka jing shitom ka balaban ya ka nakaliang ki pat ba kila le burom khat du ya ka ha yeng sa jong ka ha lower parel kene ka nong yo ka khusnam Padma Vibhushan bat Maharashtra Bhushan kala la ban pen pau ka sap jong ka la kumba palat praposnam ka Asha Bhosle kala long kawai na pedeng ki riu krau kum u OP Nayar u RD Burman Kayam bat u AR Rahman ban penpau ka sap ruai ka jongka. Mentang ini pai shiki kubor na kaleng ka pertai. Ka jinge kan at kala nangjur hapdeng ka Amerika bat ke Iran hadien ba ka jinge kren yesuk kala pulom no ha Islamabad Pakistan halog Strait of Hormuz. U Presiden jong ka Amerika u Donald Trump u la penbena ya ka jingkhang dam jong shipai duriau ke betemu ya ki jahat ki barung nemi na ki kat jahat jong ka Iran ka bala penmi ya ka jingkentho ka bejur na ke Iran. Ikan hun sipai jong ke Iran kila maham ya ke jingma ki bala banmi da ka bapen scam ya ke jing sensha pura halo ke street bat kila berngam banyele persha ya kenu ke jingle jong ke sipai ka jing sange thama ka ba artayo hapdeng ka Iran bat ke Amerika kala sedang trekam nadu ka pratrik mentau benai hadien kata la pelong ya ke jing kren ke bejrong bha hapdeng ikan hun jong ke Iran bat US ha Islamabad ka bala klem la pat ban poi sha ke jing sngotu jingmut. Kiri na kadoba Asia kila shimi ke sinjam bakarki ban penbet ya kador jong ko umpnyang bat ban pentikna ya ke jing penpoi boarding hapdeng ki jingkhang ya kaduriau Strait of Hormuz ka jing kan at kala nangjur hadien ba ke Iran kala perking ya kelet kawan ki jahat bat Donald Trump ula pembena bag sipai duriau ke US kin khang ya ke jahat ki barung bami na Iran lemba ke Strait of Hormuz hadien ba ka jing kren kala pulom. Kani kala pelong ya ke jingkiu dor jong ko umpnyang ha ka pertai barok kawai. Ke Vietnam kala penhiar ya ke khajna umpnyang ban penduna ya ke jingkta ha ka liang ke yok ke kon. Ke South Korea kadang beteng ban pendonkam ya kilat bekerki ban telakam ya ke jing e ha ka liang ke boarding. Kat ba ke Japan kala pendonkam ya ki jaka pelang umpnyang bakongsan ban pendap ya ke jing dawa Henry kali kendu opat ya ke jing e ha ke jing duna ke jing donkam bakongsan ha ka liang ke koi ke khia. U Peter Makia ulayo ya ke jengjop ke bakrau hagaba ke sengjong u kala penrem ya u mintrang ba do u Victor Orban naka seng Fedish ha ke election ha Hungary kinong kershan kila yele kemen da ka jingkawe lama bat da ka jingtebe ding kat ba u Makia ula ai jingkren shakipat ba hadien ka jingdap ban ken palat prapuwe ne ke shispa ki vote ka seng teza kala job hadu shispa lai phnyo tali ki shuki bat kala yo ya ka jingbon pat
ก็บลองอาร์บันตานักไล่บันตาหากยังดอบาร์ก็บดอนชิสปะคันได้งดกิดคอนชูหากนี้กับ election ละโยอียากับจิงวันปอยกินองแทบกับบาลากอดชากับยบคันได้นักชิสปะกับแบบเป็นอียากับจิงกลาหากกำสันประเทศหาฮังการีมันต่างกันยพายชิคูบอร์ยแหลกายกีน้องมีขมันนักบันตากับ Athletics Federation of India Annual General Meeting อาจจะอาพุนเรียวกิลปอยกับการลิงซุนจงกับดิมาปูร์บัตมูบันเลชโคฮิมานักบันตากับจิงลังกันนี้ก็ลงกับเซียนจามกับบกองสันกับ History บัตกับนากัลันกับละปลองยากับ AGM กับเซียนกับบันนิงกองละปลองยากันนี้กับจิงลังดักกับ Nagaland Athletics Association กับบันสดังมันตากสงีฮัดดูกับขันเรียวตุลิกอุยายองหาโฮเทลวิวอร์บันกันเตียวยากับจิงเอตลีบัดกับจิงกันทบลังหากเลียงกับจิงเอเลกายสปอร์ตMenteri Rang Ba Kejala Arunachal Pradesh Upema Khandu Mantagasngi ula ai khublei bat penkup burom yakinong elekai Kejala haga bakila yo bankur hadu khatwei teli kitakma ka bakentup ya anriu teli kitakma ksiar kawei kitakma rupa sau teli kitakma renong haga lumpung Khelo India Tribal Games aja apun riau kabla long hat Chhattisgarh Kejala Arunachal Pradesh kalala banpoi haga kedan kabasan nakil laipo teli Kejala bat ki Union Territoriesบัดเป็นเปาคุมกจลากบละเละบานากฐานชติลามิงีอุคันดูเลยรอเอกจิงไอติลุดบัดกำเมนเซียเมเลกายจงกีบัดอุลอองรูบักลองกจิงสงสรองนักบันตากจลาMenteri Rang Ba Kejala Arunachal Pradesh Upema Khandu ulah ong ba ke India kalakiau ki babun ki jing lekai Henry kadang hab ban pentibit hakaliang ke jing lekai football ulah banjur bagatan syati lam mingi haringkat ki sap ki pong jongka kala banyalam ya keri ban kentiau ha ke jing lekai football ba ulah terwaru ban pelong ya ke lempung lekai bekerpang ban kentiau ya ki nong lekai ha kathan aga juk ko por ulah ai khublei bat penkup burom ya ki kenhun ye lekai ki bami khmat na ke jala ha ke Khelo India Tribal Games aja apun riau हम लोग डिस्कस किया और हमने कहा कि वी शुड डिस्कस और अपना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में भी डिस्कस करके हम लोगों का यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी एक प्रीमियर लीग हम लोगों को शुरुआत करना चाहिए एक विजन है कि बाकी स्पोर्ट्स में तो देश आगे बढ़ रहा है फुटबॉल इज द ओनली सेक्टर वेयर आवर कंट्री इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड और फुटबॉल को आगे लेके जा पाने से नॉर्थ ईस्ट इज द सोल्यूशन तो इसलिए मैं बाकी जो हमारा यूनिट्स है नॉर्थ ईस्ट में उनका साथ में भी मैं एक स्पेशल मीटिंग करके फुटबॉल को और भी हम लोग आगे कैसे लेके जाना है ताकि आने वाला नया जनरेशन जो नॉर्थ ईस्ट का होगा वो लोग बाद में नेशनल में खेल के फिर अपना सॉकर को पूरे वर्ल्ड कप लेवल तक लेके जाने का इस प्रकार का रोड मैप हम लोग तैयार करने में अभी लगा हुआ है इस बार का ट्राइबल गेम्स में भी देखिए मेन वुमेन दोनों में हम लोग ने फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है सो फुटबॉल इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल गेम्स जो बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले फुटबॉल से ही शुरुआत होता है तब जाके कोई एथलीट कोई उसमें वेट लिफ्टिंग में जाता है कोई बॉक्सिंग में जाता है Tementapan ini pet ya ke jenglong jengman ke simbeneng hakeleng ki benta jong ke jela Hatura ka jeng kriat ka long kat khandai degree Celsius bat ka jeng shit ka long lipo degree Celsius ka jeng sngam ka hau ka long sanpu anak shispa ka jeng hap slap ka long iway 0.0 millimeters haba pai hanong ba shalong ka jeng kriat ka long kat san degree Celsius bat ka jeng shit ka long arpulai degree Celsius ka jeng sngam ka hau ka long sanpu way na ka shispa ka jeng hap slap ka long iway 0.0 millimeters kat ba hajawai ka jeng kriat ka long kat rio degree Celsius bat ka jing shit ka long arpway degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long nrupusan na ka shispa ka sun beneng kan dum lo bat la ru bandon ka jing hap slap ka ba malumala habon ki jaka hatura shlong bat jawai Shwaban poi shaka bakut jung ka thup khubor ngin ye pet byang sa isien yakimat bakong san
Kenra ki pulit ke Shillong halo ki kam Aurea hakan Dailat bat kirkut ya katu kat ni ki Jaka. Syara kan reungut. Wan pendam UMLA berem US matur mominen ha nongpo police station hadian katu kat ni tayo ke jing Petri halo ki jing ja penshit ha ke election GHADC. Kajing dawa la slem na kabenta ka Mawsynram subdivision kala jan urlong ha kaba ya kajing terwa on se kren ka kenhun menteri bad la penkut ya ka shat suk mensiem lempung waking haringkat kajing ipu ipeng ha ka kolshor tenrai ka bapeni ya kajing teli bat kajing shin benta ki samla. Te parlok kat tu ngila poi shibakut jong kutup kubo jong ngi menta ka janmiet ngin sia syam biang wat pilasai ke sengi ha ka jong kubo kublei shiboni kubo jong pibaro bat tiasuk.